Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Shua menrung sepok Shillong Civil Hospital Chairman juga Green Tech Foundation ba expansive nonglang ulang melada omla ban yo biang yo lumpong deng kande ke jingele ke barem jo jaj bin rio yo ba nonglang bladon mentah pedeng jing sistem ke bajur lapan kit noi u Civil Hospital ban yo ek jing sumar hadin ke jing sha jing it ba khemput sngi ke belakan jo mentah ke khat nyaw tarik uyayong arja bin rio syaka sngi ke ba khandai ula ong ru ba umban se ban pandem ye jing kerpat jing paran yalam Namar Kim Kwa banyu i ba ke jingyap jeng u kan de jubab ye ki mender ba ki mendiri sekretariat. Ula kentu ik paj ba besenran u Shas Hospital ba kin penjore ke jing duai bantang penslei ye jing kersan ye jing ki jong seng Hamadan Malki. Wat kuslai na mentah junga kuslai na mentah ko umiam bat ulum pengdang ladang imla ban yo biang yo ulum pengdang kandai ke jingele ke baram jong ke jaj benrio ladang ijob inlong trai biang yo ko umiam bat ulum pengdang ndai singi ngelasya umnung ilam ngelale kat bala ya kai ke bangala ndre bang perkat yuki pajba buat paranong alam jong Green Tech film sya su yang atdot dengan song tei ngatrai film kwa ba ke jingyap jonga kandai ke jubab iya gini ki mender buat menderi pos sekretariat ki kwa ba ke jingjob ke jongi kandai ke jubab penjor ke jing duai Berle ya kebadan kam pendap ya kebadan malki kulai sebab Siya tangarngot mo apa? Tangarngot siapa? Mana pendek ya tidak. Tangarngot.